sa mag-uyab. Christine Moboon in the house, yeah. Si Christine Moboon Bootan kayo tanawon. Mahinay og lihok murag angel kung kastoryahon. Pero pag sapoton, ayaw jud pagduhol. Kayang pamomolo pa diretso jud sa nawon mo tunular. Kurit dinhi kurit dito, murag training sa MMA. Magluudlut pagani murag salida sa sine. Hadili jud siya palupig, bisag unsa pa na. Kung sayot ka Patrick, pasensya na lang jud ka baya. Ayaw lang jud siya suwaya, kay kung mo init na delikado baya. Butan ra na siya kung chilang adlaw, pero kung sapot na, patay na dayon dayon. Butan pero delikado, Christine Moboon ayaw suwaya bro. Kung sapoton na, ready na ang kumuloy. Kayo si Patrick, permi bun-ogon daw. Butan pero delikado, sweet kaayo pero grabe og tapang. Reggae lang mi pero klaro kaayo. Si Patrick permi biktima sa gugmang makusog kaayo pada. Bani kaayo ilang aglaw-adlaw, maglalis tunggod sa cellphone, kinsay sayop karon daw. Patrick kalimot og chat, patay na dayong. Christine init na kaayo, murag bulkan mo buto dayon. Siyon manguta na ragani si Patrick og unsay kaon. Tubag ni Christine kawi dayon, sapot na pudayon. Pero human sa lalis, magkatawa ra gihapon. Kay bisag bun-ogon, permi love gihapon si Dodo. Love is war pero lingaw kaayo, na ibunog na ay kurit pero kilig gihapon kayo. Kung makakita kanila kahibalo na ka, nga tinuod jud ang gugma bisag samukan pa. Bootan pero delikado, Christine Moboon ayaw suwaya bro. Kung sapoton na, ready na ang kamolo. Oy kayo si Patrick, permi bun-ogon to. Bootan pero delikado, sweet kaayo pero grabe og tapang. Reggae lang mi pero klaro kaayo. Si Patrick permi biktima sa gugmang makusog kaayo mado. Reggae vibes, istorya sa mag-uyab. Bootan pero delikado, perfect combo yun na. Christine Patrick, padayon lang mo. Bootan pero delikado, bisan bun